bana tekel kara dio kar tumen walle chang jandang jokka pai kel ron yen dang ro wuje jandang ro wuje bakel mal ke liu jo wake ya gwath ni kun dialen chang yen dialtin leng ne ti nanin ti gano kwar bitaz pyalle mayo the coming president of the republic of South Sudan Dr. Riek Machar Tendungon quality regime nanin yipel ko jube kwar minde walarji ne ida tona to gur ko bin jube kento ma hirwai ke chede go ko de ko loy gwath ni kenin konin chang ke ken cha ke jo ga ya lali bas pyalle mayo kangan min palar ke lungu kona ke ti ko communication needing te ke communication ke yen ko yen needing konin wa ka wada na du likien gwath ni kenin konin nyur ke tin ko cha na de beken mana de ken mo gur ke je ken bi ko bin jubbe mo gur ke ken ke jubbe mo baba je ken ci bene ken ke ye bene ken ko kon dial ye ngaye no ne tam mo ba ke jubbe baba joy no ko rar kon dial cha joy ni yen rar ko dun ko me alo ken no mete ken kuma mene ke kan kuma lwan ka kore ken ladim bi muto bi ke nyen ke jen kuma mo an tinga ngaitin bali jona na kwor atame de jilun de bira minani de wolim na jido jilib ko de gan ma jur dag de ka jona na gurun be chul ya ka ne jo the coming president kuma chul je ma juro nangan e na podlu kana wayar mi ya ka jo tile asfiala mayo te na ma jur dag ne te na ka ma jur dag ka ne te kon te we dag na ka dweli kin lap chap tin te na dweli kin tin lar ka na ko kien ken tin kom ka na ko ni kien ken ti ma nangatin kaman bata tu do nya me na ma la lar ka yo me ba ilunya an chaba berar biduna ma yan me ngai re we ka to sudan no ne ni nanin ka ngara ara ngadi ko ko mi yen nga ko mi yen ne ka ko mi nanin dawmal ko mal yayda ko mal makare da hiya de let ka was kun koro dun bidunitin konde yana tanyre malla palne je kuro mene me yenne ne te ka ne te bag jubbe me ne te bag jubbe tin ya shara kan bi ben jubbe aka bag jubbe be nga yenne ko diale no ne kon jal pele mayo ne tin ka the coming president of the republic of South Sudan meni wayar mi kuor minte ka jubbe kuor si kon communication ke je akon ne ite yani lu ko no ne nguma de ko ran yen ko juba ko medan je rama won jen mal rama nang na mal ma goro ne bi ga dinu bi ka wishin free ma cha u ko ne tin kon tin da ko le ken mana da bana wani nan to ko ran tin ban janga ya ta nan lar ka je general ya ngai no yen support ni diale me ni diale ko ni to ma cha jayin me ni chap ta jinu sudan ya ngai no ne the coming president of the republic of South Sudan eh yang te ke kai ni te lat ke ji ku ne de birar a de luñ ke luñ me yani me de jun ne wur hienu ke bi lu makta ba che bano min beno nu ne yani mal le dan mal bita 2018 ne jen mal le nanin ba nyo ne je implement ken ba tin konte ka lar ken ba ka lat ka che ba birar labra me yani me bani rar mo mo bi lu ke system wal me da ne la gwe ke je ji bita sel fakir la berar arama yani jen chunu ba mujji de min mujji de min ani te dor ma ne te na kamal ken mojje ni nanin gurka the coming president of the republic of South Sudan la re je security arrangement e je ni nanin min bi junub Sudan me na be ja ko be la free pal ne ke ro indi ti dial kulu yen ni ti dial ti la ma de ngalong ko de lug de la re jen lugo me ko tina aden be gwer yen ni ti tina ti ya thola betet dial te ya tana wal be ka wara an kana ro iker ngene muirier ne to beto lo chi ke chuban walle
chi ke chuk ku ju be no walle ngi yen bini nanin be ke ngumi ya ler ke ya ngai no ke liu kon ya fele ma yu ke wayar mi ne tin lar ke ne la dim regime kier be yorpin mo jen miti jinani de lar ye chukron ano full chairman of us fele ma yu excellency the coming president of the republic of South Sudan Dr. Rio Machateng a very strong with an intention lor je ke ne dialin kontin la wokeje wala wolli be ke ne kuoro we dag kuoro ni ke nas ba yu gur tal pun bi jero li tono bi ke yoraka che ke ju tal pun be kham ni chongo che ngai ji nu je te ko mo ga ma chen nen tin ka cha be yon ra ma ya ni me yu ke ye ko be yon ne min be yon ra me na ni guru ne bi wi la be yon ne je tal pun kuru mo ne ti ma nang ti tare je cha ter ye ji yen kel ke ni din ko ni la dabe ko I believe ne ita tono to do to ti mo gur ke ne ita ya ni nyuru ken ko aga le guru no bi aka jure do biba South Sudan biba the coming president of the republic of South Sudan Dr. Yomi Chate Durungun biba shukran thank you